Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Милостта, прощението, напътствието на Аллах Азза ва Джал нека да бъде върху всички вас, върху всички нас. Нека Аллах Азза ва Джал тази вечер отреди ние по най-добрия начин да представим това, което сме подготвили, а вие, инша Аллах, по най-добрия начин да разберете и схванете посланието, което се намира в лекцията, която съм подготвил, инша Аллах. И така, скъпи вярващи, Аллах Азза ва Джал, начало искам да спомена, че ни е дарил с безценна благодат. Безценна благодат, която за голямо съжаление другите и останали народи по света, освен мюсюлманите, го нямат, а именно ислям. Именно тази вечер сме се събрали, иншаллах, да чуем нещо полезно, да чуем нещо, което засяга нас, мюсюлманите, и по-скоро засяга начинът ни на живот като мюсюлмани. С начало на лекция, така наречената нощ Берат. Първо искам да споделя какво означава думата Берат. Арабска дума, която в кореновото значение има смисъл пречистване, излизане и съхраняване на чистотата, спасение и спасение най-вече, както е известно, от иншаллах джехнемския огън. Разбира се, подобно предание съществува и за нощта Кадър. Но аз искам да разгледам темата малко от по-различен аспект. Дали само е достатъчно в тази нощ, да, наистина, всяка нощ има хайр, всяка нощ има берекет, всяка нощ има нур, светлина. Няма как да кажем, че Аллах Азза ва Джал е отредил само да получим и осъзнаем напътствието в определени дни и нощи. Само за да разберем, искам да дам един елементарен пример. Можем ли, бихме ли могли да кажем, че Аллах Азза ва Джал единствено в определени дни, месеци или нощи ни дава право да ядеме, да пиеме, да дишаме въздух, ако искаш. И от тази гледна точка ние като мюсюлмани не можем само и единствено да се концентрираме върху определени дни и нощи с цел приближаване до Аллах Азза ва Джал. Защото Аллах Азза ва Джал ни препитава на тази дюня един път със своето напътствие, второ с материалното, храна, вода и всичко, от което имаме нужда. През целият наш житейски път. Тоест, през целият наш живот. Именно поради тази причина, тези нощи и месеци можем спокойно да кажем, че са за засилване на нашият иман и итикад и издигане на нашето ниво при Аллах Азза ва Джал. Голяма част от муфесирите, които тълкуват определени аети от Коран и Керим, по-скоро сура Кадър за нощта Кадър, нестеузубилlah, бисмилlah, инна анзалнаху фи лейлатил Кадр. Лейлатул Кадр фи хайрун мин алфи шахр. Нощта на могъществото.
Говори Аллах Азза ва Джел за нощта на могъществото и защо е нощ на могъществото? Защото Аллах Азза ва Джел ни спослава Словото, напътствието. Скъпи братя и сестри мюсюлмани, именно и за нощта Бераат има предание, в което част от муфесирите пък дават значение на сура Духан, първите аети, четвърти ает: Инна анзалнаху мубаракан, или това е нощта Мубарак, която, казва, беше ни спослано от Аллах Азза ва Джел напътствието. Пак се констатира относно напътствието на Аллах Азза ва Джел. Та именно тук по-скоро въпросът, който трябва ние да се запитаме като мюсюлмани, дали е достатъчно единствено тези нощи да засилваме нашият иман, нашият ийтикад, нашето превързване, ако искате, към Аллах Азза ва Джел. Разбира се, че не е достатъчно. Аллах Азза ва Джел в сура Хиджр, 15-та сура, последният аят казва следното: Нестаузубилlah, бисмилlah, вa'буд раббека хатта я'тиякел якин. Sana ölüm gelinceye dek Allah'a dosdoğru kul olmanın gayreti içerisinde bulun. Yani senin hayatının sonu gelinceye dek Allah'a dosdoğru kul olmanın gayreti içerisinde bulun. Тоест, докато дойде смъртта при теб, бъди правоверен, правдив, искрен раб, отслужващ своя дълг към Създателя, докато те сполети неизбежното. От тук какво разбираме? Че нашето задължение като раби на Аллах Азза ва Джел е нищо друго, освен през целият ни живот да сме предани на Аллах Азза ва Джел. Да сме предани не в религията, както Аллах Азза ва Джел споменава в много аети в Коран и Керим. Особено когато Аллах Азза ва Джел говори за хора, които са приели вместо Аллах за следване, за послушание, за ибадет, са приели техните лидери, духовници и така нататък. В сура Теубе, 30-31 аят. Аллах казва, искаше нещо много простичко от тях. Ла илаха иллаху. Да бъдат правоверни не в религията. Yani ancak ve sadece Cenab-ı Hakk'a itaat edip ona dosdoğru kul olma gayreti içerisinde bulunsunlar. Hayat boyunca. Ancak ve sadece bu isim. Но, за голямо съжаление, хората с много неща, разбира се и с тези нощи, Бераат, Мирадж, Исра и Мирадж, Кадр, Регаиб и така нататък, които единствено, ако трябва да сме откровени, а именно такива трябва да бъдем, достоверността е само за две нощи. Кадър и Исра и Мирадж. За другите са само риваети, които не са с много силен исторически контекст или начало. Но това не означава ние да не се възползваме. Бихме ли могли да кажем един раб на Аллах Азза ва Джел: bir Allah'ın kulu bir gece yatağından kalkıp Allah rızası için ancak ve sadece Allah'ın adına Allah'ın rızasını kazansın diye abdestini aldı, niyetini yaptı, Kur'an okudu, meal okudu, ibadet etti diyebilir miyiz ki? Yok. Allah bunu kabul etmez. Tabii ki kabul eder. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de başka bir ayet-i kerimede de diyor ki benim has kullarım Allah'a nafile ibadetlerle daha da yakınlaşma gayreti içerisinde bulunuyorlar. Тоест, моите правдиви раби, истински раби се стараят с допълнителен ибадет към Аллах Азза ва Джел. И както споменахме в началото на лекцията,
че нощта Берат нека се възползваме като допълнително бонус, възможност за нас. И по-скоро, Берат геджеси, за да се възползваме пълноценно, скъпи брати и сестри мюсюлмани, първо трябва да направим Берат от, както съм ги подредил тук, иншаллах, да ви спомена, Берат от лъжата, Берат от лицемерието, Берат от мунафаклъкла, Берат от сплетните, Берат от зулюма. Тоест всички тези неща да ги изоставим, да се изчистиме от тях. Ето, който желая причината и повода е тази нощ. И всяка една нощ, не само тази, но е възприето в традициите на мюсюлманите да бъде тази нощ причина. Нека да бъде. Но стига да бъде, а не само Аллах муафаза bu Resul bu geceye benzer geceleri yine diyorum Allah muhafaza buyursun istismar etmeyelim, kötüye kullanmayalım. Ne demek istiyorum? Sadece bu gece ibadete kalkalım, sadece bu gece veya bugün diğer güne bağlayarak hayır hasenatta bulunalım. Amma ve lakin diğer günlerde, diğer aylarda sözüm ona böyle yapan, hiç Müslüman değilmiş gibi hayatına devam etmesi. Hayır, bu Berat gecesi olmaz. Bu Kadir gecesi de olmaz. Bu hiçbir gece olmaz. İlk önce Berat'ı doğru düzgün yaşamamız için az önce ifade etmeye çalıştığım unsurlardan berat etmeye çalışalım. Yalandan, dolandan, ikiyüzlülükten, insan hakkı yemekten, efendime söyleyeyim, nice daha kötülükler sayabiliriz. Bunlardan bir kurtulalım, temizlenelim. İnşallah bizim Berat gecemiz böyle başlasın. Yoksa istediğimiz kadar ibadet edelim, istediğimiz kadar hayır hasenat edelim, ibadet edelim. Diğer taraftan bunları terk etmezsek hiçbir şey ifade etmez. Nitekim Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet-i kerimesinde diyor ki namaz insanı kötülükten, fuhşiyattan koruyan bir ibadettir. Peki bizi koruyabiliyor mu? Bu gece Berat gecesi kalktım 2 rekat namaz kıldım. Olmadı 4, 6, 8 üstüne koydum kıldım. Ama yarın sabahtan sonra, yarınki günden sonra daha salih insan olma adına faaliyetlerde bulunmazsam kıymetli kardeşlerim hiçbir şey ifade etmez. Yani ne yapmış oluyoruz? İslam-ı Mübin'i belirli günlere, belirli gecelere, aylara indirgemiş oluyoruz. İslam dini bu kadar basit değil. İslam dini hayatımız boyunca hükmünü önümüzde, göz önünde, zihnimizde bulundurmak mecburiyetindeyiz. Yoksa hiçbir faydasını göremeyiz, tesirini de hissedemeyiz. Allah muhafaza buyursun. То есть, за да бъдем от достойните раби, които Аллах Азza wa Jalla описва, са онези, които докато ги сполети неизбежното, те са в послушание и изследване пътя на Аллах Азza wa Jalla. Наистина тези нощи са причина за възползване, но не само. Месец Рамазан предстои, иншааллах. Но накратко да засегнем каква е мъдростта от месец Рамазан. Много пъти е говорено, много пъти е споменавано, най-различни тематики по тази тема. Най-основното, скъпи братя, моето скромно виждане на вашия брат, онова, което успеем да го придобием в месец Рамазан, в месец Раджаб, месец Шаабан,
и съответно Рамадан, това е да успеем да съхраниме това, което сме придобили, и ако сме успяли да вдигнем нивото си при Аллах Азза ва Джал, да го съхраниме до другия месец, до другите месеци хар. Да го съхраниме. Bunu muhafaza edebilelim. Bir Ramazan ayından diğer Ramazan ayına kadar. Ramazan ayı bittikten sonra o zaman oruç başlamaktadır. O zaman Ramazan başlamaktadır. Diğer Ramazan ayına kadar bunları kazandığımız değerleri, eğer ki inşallah akaid, itikat seviyemizi daha yükselttiysek, bunu yapabildiysek ne mutlu bize ki, ama buraya kadar yetmez. Diğer Ramazan ayına kadar muhafaza etmek mecburiyetinde oluyoruz. Bu da yetmez. Hayatımız doğrultusunda ve ne kadar devam ediyorsa hayatımız, Allah ancak gaybları bilmektedir. Oraya kadar biz bunu muhafaza etmek mecburiyetindeyiz. Ki Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de de söz ettiği kullarından olalım. Salih kullarından. Ve elhikna bis salihin. Beni salih kulların arasına kat ya Rabbi. Именно, скъпи вярващи, Аллах Азза ва Джал е отредил много причини, от които можем да се възползваме. Причини, от които Аллах Азза ва Джал ни е позволил и нощта Берат, и месеца Раджаб, Шаабан, Рамазан и Таравих, ибадетите, които правиме, вратички към правилното напътствие в нашия живот. А именно, знаете, много пъти я говорим. Шахру Рамадан аллази унзила фихи л-Кур'ан. Месецът Рамазан бе, в който ни спослан Кур'ан и Керим. Защо? Худан линнас. За напътствие на хората. Тоест да покаже правилния начин за нас, мюсюлманите, които сме избрали да се наречем такива, как да оцелеем в тази дуня като истински раби на Аллах Таля. Това е пътя. Ал-сират ал-мустақим. В противен случай може хатим да направиш на Кур'ана в тази нощ, било Берат, било Регай, било Кадър, но ако не ти влияят посланията на Аллах Азза ва Джал и не си схванал каква е мъдростта, всеки месец Рамадан ще изчиташ Корана, както така е залегнато. Да се прави хатим, нека да се прави. Както казва алейхи салату ва салам, елифул харф, ва мимул харф, ва ламул харф. Аз не казвам, че елиф, лям, мим са една буква, а елиф е буква, лям е буква и мим е буква. Тоест, за всяка една от тях ще се дава награди по степен. Но не е основното, поради което Аллах Азза ва Джал изпрати посланието. Именно да ни даде правилната насока в живота. И ето ни една вратичка в тази нощ, в Кадър гежеси, в месец Рамазан. Аллах Таля ни спира, дърпа ни ръчната спирачка в тези свети за нас дни и месеци. Дърпа ни ръчната спирачка, казва, спрете се. Yani farkındalık adına Cenab-ı Hak bizim el frenimizi çekiyor. Durun bakalım, 3 aylar girdi. Ramazan ayı girdi. Teravihleri kılıyorsunuz. فَاَيْنَ تَذْهَبُونَ Nereye gidiyorsunuz? Diye soruyor Cenab-ı Hak. İşte al sana hatim. Bir ayetin farkına vardık. Nasıl bir istikamete gidiyorsunuz? İşte farkındalık adına Cenab-ı Hak bu gece ve ayları bizlere lütufta bulunmuştur. Kolaylık adına, kolayca inşallah yolumuzu bulmak adına. Yoksa istediğimiz kadar hatim edelim, istediğimiz kadar mevlidler okuyalım. Bunun farkındalığı bizde nur olarak çıkmazsa hiçbir şey ifade etmez. Ben çok Kur'an okudum, ben çok mevlid okudum, ben çok şöyle hayır hasanatta bulundum ama bu mukaddes geceler, aylar geçtikten sonra Allah muhafaza buyursun
aynı fuhşiyat olan hayatıma geri döndüm. Demek ki hiçbir şey kazanmamışım. Cenab-ı Peygamber bir hadis-i şerifte diyor ki, minberde hutbe yapıyorken, nasihat ediyorken bir ara duruyor ve diyor ki 3 defa amin, amin, amin. Ashab-ı kiram soruyor, ya Resulallah sen böyle bir şey yapmıyordun. Ne oldu ki böyle 3 defa amin dedi? Diyor ki, bu esnada yanıma Cebrail aleyhisselam geldi ve dedi ki, oruç ayını, Ramazan ayını o mümin hem bekledi hem de o ayı, o mukaddes, muazzam ayı, af-ı mağfiret dolu o ayı günahlarını af olmadan geçirdi. Allah'ın laneti üzerine olsun. Aleyhisselatü vesselam da 3 defa amin. Böyle kullardan, böyle müminlerden olmayalım, gayret gösterelim. O yüzden de işte kolaylık mı istiyoruz, yol mu istiyoruz? İşte bize yol. Kolaylık, Berat gecesi, Kadir gecesi. 3 aylar. Ashab-ı kiram, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyorlardı böyle? 3 aylarda, haram aylarda dediğimiz. İtikadını, imanını, ibadetini, Allah'a karşı bağlılığını bu bağlamda daha üst mertebe ve seviyeye bindirme adına gayret içerisinde bulunmaktadır. Yani bir nevi hayattan, dünyevi hayattan, hayatta iken daha kopmayı tercih edip Allah'ın yoluna %100 kendisini veriyor. Ama ve lakin günümüze geldiğimizde görüyoruz ki Müslüman toplumunda sadece bu 3 aylarda, ben de söyleyeyim, özellikle Ramazan ayında camilerimiz tıklım tıkışık ağzına kadar dolup taşıyor. Amenna. Çok güzel. Çok güzel. Fakat bu aylar geçtikten sonra ne yazık ki canımız kardeşlerimiz müminler camileri terk ediyor. Camiler yine bomboş kalıyor. Hatta ve hatta cumalar bile bomboş kalıyor. İşte az önce ifade etmeye çalıştık. Acaba bu 3 aylarda, bu gecelerde gerektiği gibi ihya edebildik mi? Gerektiği gibi istifade edebildik mi? Yararlanabildik mi? Bunun akabinde yararlandığımız ve alabildiğimizi diğer Ramazan ayına kadar, diğer haram aylara kadar muhafaza edebildik mi? İşte önem arz eden nokta, püf nokta burasıdır kıymetli kardeşler. Yine tekrar edelim. Müslümanlar için mukaddes olan geceler mübarek olsun inşallah, ama şunu unutmayalım. Senin Kadir gecen, senin Berat gecen, senin İsra-i Miraç gecen, Allah'ın sana gönderdiği mesajı alıp, anlayıp, kavrayıp, kalbine yerleştirip, onunla hayatında normal gündelik hayatını tatbik etmeye başladıktan sonra senin gecen olmuştur demek. Sen o geceyi bulmuşsundur demek inşallah. Yoksa gördüğünüz ve bildiğiniz üzere birçok Kadir gecesi geçti, birçok teravihler kılındı, birçok Ramazanlar geçti. Mutlaka siz de fark etmişsinizdir. Bu hayırlı geceler ve aylar geçtikten sonra İslam ümmeti yine eski gündeliğine, eski hayatına dönüyorlar. Ne yazık ki. Tabi bunu yapmadan müstesna. O bakımdan kıymetli kardeşlerim, biz de dosdoğru olmaya gayret gösterelim. Cenab-ı Hakk'ın ifadesiyle. Dosdoğru olun. Namazı dosdoğru kılanlardan olun. Hakkıyla, hakkını vererek kılın. Ne demek hakkını vererek? Bile bile, kavraya kavraya, anlaya anlaya, huşu ve ihlas içerisinde. Kendini samimi bir şekilde bile bile Allah'a teslim et namaz esnasında. O bakımdan kıymetli kardeşlerim, inşallah bu sohbetimiz yararımıza olur. Gerektiği gibi faydasını alabilmişizdir inşallah. Ve yine diyorum, yine tekrar ediyorum inşallah.
bu gece Kur'anlarımızı okuyalım. Evet, tüm ibadetlerimizi yapmak adına gayrette bulunalım. Amma ve lakin sadece bu geceyle kalmayalım. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle ifade etmekte bizlere. Gecenin bir yarısını huşu içerisinde namaz kılarak geçir. Tabi atfen Cenab-ı Peygamber'e denmiş bir ayet-i kerime ama biz bundan yararlanabilir miyiz? Evet, bir sınırlama yoktur. Yapabilene eyvallah. Yani bunu devam ettirme gayreti içerisinde bulunmak durumundayız. Cenab-ı Peygamber'e ashab-ı kiramdan birisi sordu, dedi ki ey Peygamber, müminler arasında kim daha hayırlı bir kuldur? En hayırlı. O şöyle cevap verdi. Az yapan ama daim yapandır ibadetleri. Az ibadet yapan ama daim. Ne demek daim? Hayatı boyunca. Hayatı boyunca kesitlerle değil. Bu ayda yaparım, gelen sene inşallah yine yaparım. Bayram namazına katılırım, cuma namazı vız gelir bir şey ifade etmez. Veya 5 vakit namaz bir şey ifade etmez. Allah muhafaza buyursun. Amma ve lakin pür melali halimiz bu. Bu gerçekleri de ifade etmek durumundayız. Böyle olmamak adına inşallah öğüt alalım. Nitekim Yüce Rabbimiz kocaman bir öğüt göndermiştir bize. Tabi akabinde de soruyor, öğüt alan var mı? İnşallah biz o olanlardan olalım. Var olanlardan olalım inşallah. Затова, скъпи вярващи, нека бъдем искрени, обърнем внимание не само да идолизираме определените нощи. Ние трябва да идолизираме целият живот по пътя на Аллах Азza wa Jalla. По пътя на Аллах Азza wa Jalla. В противен случай се получава единствено злоупотреба с милостта на Аллах. Ето аз извършвам ибадет в точно определената нощ, печеля награда от прощение за една година назад, една година напред и спасявам положението. А обратно Аллах Азza wa Jalla казва съвсем различно. Иннеке мейиту ва иннехум мейиту. И ти ще погинеш, о Мухамед, и те ще погинат, и те ще умрат. И бъди предан, докато те сполети неизбежното. Нека се размислим и предприемем такава стъпка, която ще оставя следа в нашия живот. Следа в положителна насока, иншалла. Аллах Азza wa Jalla нека приема това наше събрание и наставление за ибадет, да ни го впише, иншалла, в хайрлите дела, да сме успяли да се възползваме пълноценно и нека Аллах отреди напътствието да бъде за всеки един от наш святата нощ негова отделно. Субханака Аллахумма ва бихамдик, валхамдулиллахи раббил аламин, ва саллаллаху ва салlam ala rasulina wa nabiyina Muhammad. Al-Fatiha.